To numero se de mo kwesi agbasa. Me kponto kabi me no do to mi no. Gonu lo le mi dokunu mi trala. Do mi no do nuwa mi ton mo e. Mi no do to mi. Bo kon la va se ko mi mo la va pon mi lo gonu lo ji. Mi no la va mo nu rasa do me mi ton. Nu cambio le bo mi ko ye kle da iboko nasinu kabu. E da idin le yo mi no la va so ko ndo kolote. We onu suo mi na le va nasina. E na chen mi trala. Oh, yan no yula mi do maule ajavun. No na kendo ande gbe yo ewayin gulengan mi ton edo ganjewu lobo aija 11 unu we una kendo ande yo ene no we nele o fita mi kan mo de do ma o we ma o me minamo jansi we ma o taton aton ki ka meton konu kwene fiene o Jesu wa de suwa do dudo obodo nugbo ndo nu mi mede bu ese khoche lobodi nu me se mi do yo esna ikwe di danu kan a lo edo gbe mavo ego sin oku bo wa gbe bo wego kika me wego ebre lesson we ma e mewe mi monde ebre sin we ma taton wo kika me ton wo wewe po wenengo po aha ana monoji azoi Kristu wa kunga zoi wa yo do po ge akanwe e sona leva wa devo wa bo ena ganje omi do fine bodo fo satole o ai hongba we no savo lo Kristu ye kawa bo wa sado po ge bo evo bo me komo lewe gwanzo ene wa me le yo me ne le o yido gbebo khofo mi fo nukaka we ne le ple yo ero yin wada ji mi do kanjewu daji mende buedo gwenga do Kristu me yo me ne gwenga ton sana bu pede ya etewe nu edo nugbo ndo nu mi yo mu etede jine bo zin mutundo nu onteji me ka do khonu mewe ino ipon mewe ka me do khonu mi me ka tede nu oji mo Kristu de so tede nu oji ewe me ma wo so bo to danu lebi kuye un me bu no dewe bo mi gan mi na kanje ututon bo kho do yo esi kho pe video so ngbe a ti un de me be da kho so ngbe a ewe na kanje we ne mi bo kwe nde me wa wla everything we ma ya ja dogbe yo edo ekun so le for da so ene o devo na wa we o do po ge wa yo me de buedi na yo me ne o eguzu memi me bodo gbe bonde sana ya gba be ne do gbede a me we kan kanje u kun ga mi tonton Kristu ode suwa kanje u ton bonaji nde ma pe Kristu wa o esi pe kun ga mi ton wa but tell ka do we glove fitting but me te mo be na pe Kristu owu ewu nu mo ko de bude a bo nu mo ko de ma de a e te o to so mi kra level khopon lodi nka ku egbedin on kan ai mo ma wo a ma wo ko wa so but egbe fie nde bo khodo mi edin o na ogbon ma fo bo funfun se ko o ndo ganjewu lodi re na ifie ko bloda inu made nu le nu debu siku yi kunga sansiche ya nebu kasa si boale nu mia do me do kunga chowe me ton e kunga be na mi yo e ku ganu bi bo e ga inde we bi o mi cho na kunga mia bo nu e na ma do bloblo we ya o e na yi kunga sansiche yo e do yi di nu mia yin di nu yan do kunga bo nko di be ko na kunga mi won de na kunga na mi yo ani wa ka so di mon kan poro khasiji eno di khasi kwende me na nu we e ma savo e ma penu bona khan khawe ya ya khan adi khasi aba me na kun ga mi yo e pe o na khan khami ndokpo de me wa ndajire e ndajire mi do kun ga bodo ganjeu e wa so mo ne gbede jo mi o mi na izan ma wo na gbe to mi a amo bo naji do yi me mi wa ja yo
Adjacent mama lole no jasombro mono mlanya fomble wedo ara leva foma dito e ma do mi mro jalio ali apasa bedo frada bo ndebu deji e ma do mone mi he mi na jeun mo na jai ndege na wa pesa mi ton ba jije na tin a tun doji mi do kwa ido nu metodo po beda disi kwento do we utu ezon bedo finesi kwa ido to ene o Kristu ayiredo e ko bombo egbe me nu e no dagbale airo gbe me ko bi quickly o bona ko ta si sepo ya won me mo nkoton e we nkan je uto e no video jide bo tun do jide me dagbe lo me minde ne kunu asa no aloton me o ko ya ese wa de o de akono blogun tegbeda yewe we me ko di nu e o do kan je o mo nkoton bo tun la ija idenu mi we make out the new ayo ya body but tun lo je ko lakuin me de po nsin ko me dawe bo da yen bo da ko yo glory bo da nu bi yo e si ko e kan je u lo bonu ko lo ase yo de micro blogbe ka mi tegbe yo anadoto lo bona leva maka beto e kontanto e la na maka e bi hui ene o tonato na ikeke banamo era chanu todo me miton me ka to fie nde timoro ko la da sedo miwe ya nugbo ifi lo ko ba se kame e we nde boro ko la da sedo mie bo mi amo kota lo do fi lo bo no tegbo me bodo johon e no iro tegbo me ndo johon mo koton iwe me do mo je ton le yo ero ala blo nu miwe mi ton o mera ko wateru o hunsa po o toyi mi avoa ye telewa itombo mi do mi mo mi e bo todo mi we e na chenu todo me mi ton bon egbeton mi na som lo fine e ikwere vonu